Bersyukur nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam kakenhun kaseng kinong kamay kali hapo kasyatri jong kasenjok kinong nya taksi sor bat kapsar haka apun rutri kuluber arja apusan kilalej banyak kendo yau komisioner katana transport kajela u David D Sangma kani kajing lej ya kendo kaseng kadai banbu ya kajing ujor persya ya ki arshaka ki bakamai bian klem kot klem sla ki babiang kaseng leng ba kador khas kabala Aisha u komisioner kalapan pau bakaseng kalayo i baki arshaka ki badai jong kishimet ki bamdan ki kot kisla bat klem jingbit bankit ya kinong led nongwan na kababun ki jaka jong kanong ba kumshala imkra police point malki point kendai lat bat mod pran point ha kabakini ki kali arshaka ki kamai bian kaseng haba ajing keren kalaong bakam bishni ya kinong kamai arshaka ha kani kaperthai kerdu kam kerdu jam henry kadai ban kamai kat kum kaan bat penbiang ya ki kot kisla Nakalang komisioner ula ay kajing menjur siya kaseng basyan kan sa talasi ya kini ki arshaka ki bakamay bian. Baru ki dekat dengan senjok baru isi member saya kan betul sih makna yang jongi hinong bakam yang senjok ngagum jelas seperti dan pun negeri betul sih bah ilawan yang kedua ya di komisioner Jakarta Transport kau kali kaba ilawan kedua pos sekretariat di musim Melakdon di park yang meridan sini ilawan ni sini sama yang ni riudan cuy lah mina ni tak kaba i lelak penting ni sih kedua dari asisten komisioner kaba ide begini ki asyaka bakamai bian dah lo kan ni asisten komisioner apa saya ini ba kartu ni tayo insa pentip ini buat ke checking kat sadan iki buat nilai kan nilai kam bu ya kata ka pressure nak kalian ke juni senjuk iki ba nang ni sama kim sobah ba kim stop na shislan ya kan ga illegal kamai ke juki namar kam kim dan hak kim dan yes ya hot nim bisni ka kamai juk kamai jakpo jeng ni asa karo namar ka persai benduk kam dai ki benya da kata ka kat kesla kum ba ki bagi ya dan kum kita taksi nai ki baik taksi dai session ni issue one hangye ba next kam ba nakalian komisioner ya akti ni ru ba insale ka badan kam ba nang isma insapa ru ka copy siya ka DTO lani la da dai bala ru siya ka SP department dengan kan ba ka ba assistant commissioner ai ngi ga kata kantin ka ba in le kan long no ka ba siya kan long ba nang ngiru ba nila juwan na ka po sa ka po ba sim kya ni ka kam min yo ya ta ka jinja that ya rin na ba ni siwan kan do klam da i ka yo to upso mo ka jing trikam jong na ki department ya kalong lelo ai dengan kan ba nangi skmat nakaliang ka DTO department ne commissioner nang ni nak SP office in trikam na siya dan but claim kana no ka jingtam na aku beli ru ni kong ye ka jing duwai jong ki se bar ka ki bahing sen jong ki sen jong ni te tang tahi